na ono ni komo bani akwaba mini amejo so a bi mani ajipa mani ajibe as I see this time as me yabam top football too much so anga sa we professional player na adubiase ade the ref say ono professional player former adubiase ya me pemia mbo Africa born here Ghana born here for now no as a clean name with team no as se musi carbon ho say na mbo to go na koire okwado on say be the same no here we thank God say mabedu Ghana ke untra bayo za people we see me go view match practical obedu ya me bag da can wanna pick him up bag ni da ka no oh so ka say 11 something my better sanity so the so kwadwode me kwadwode so why there so free play mo bedu ya na kwadwo wafa din we are sure beginning there some mon chere no didin a wafa ni din wafani din papa number 1 supporter number 1 number 1 supporter well never na we no na esa de city omo amonye Ghanaians de yenim but omo amonye Ghanaians Americans ne omo maka foreign nationals no omo wa America omo so no omo hu say no omo gitum say oya akokora ana say ebedu ba bi ma omo hu say ye one na address sir okay one say our football reality almost perfect things because I we actor from Ghana obody no search di no Instagram Facebook TikTok ampa or numbers now he's a superstar okay also we about four movies so we na akoro no we just facial na keke but nanti enya we simple nanti Ghana nko be nya akokora wotimi nanti akokwana na mo say different tabra me ye makeup no hotel me pie no. No, please, I have to wait to call ambulance for you, please. Please, don't strike the old man, please. Please. Yeah. African, you know. She said, oh, please, Abraham said, oh, God. She said, I was saying, I'm bringing that treasure. Oh, no. No, we are saying, now, Abraham just said, I was like, Ash, Croatia, Zolo, that's now too. Oh, my phone. We should over there. Should I notify na ko e? What is should go? What thing? Na, you should tantan e should am receive coat. E di fira ko e. Na second one kwa me ko ton, me mantum e di ko yi, ko jan ni bi. Omo bebre omo fa bebre bra na ye pa na ye fili die no. Ko pe me mantum ko jan. Me wo ba ko bi amupie we so a different one. Ba ko bi a wo pie na ene na mo street no na no so abofuru bebre ho sa when ye feel die no enso bobo me no why you make up no so bo enso ne bo enso ne to sa o ye boss won enso ne etoy ye tim ye na eto ana feel die enso eto sa onyame na sha Ghana I'm telling you Gidia me want my Black Stars for this World Cup we no obi ani bi ana me share Black Star jersey enye campaign emmo Black Star for that this 2026 konem die nyankopon akafa Ghana ho ene odo a Ghana fo say benya bim edama Black Stars na boys no so eni age na mukodu e fans no net say the Ghana fo e wo ho say na city e mo say mo receive mo mo nyina mo kabo mo message Ghana mpenfo Ghana for more bucha already say umrebo ata blaster for chi di padoma ye ni guachi no se wurama abafunti no sense da Ghana for me bre mo ni ticket ken se nipa 1000 emu 5 and we take it oh really me kanya kopon nan ken omo ina ba stadium mo omo wa chi na omo hwe se skin wa bontini bi oh ana take it ni board nka ya desega omo kan nta basa bi a omo koto a komboto kodata na ne bonya din ebi $300 ne $400 benne me no ka say $1,500 $800 ontimento eto no ko ejuma de home man to say eto mun nyina ku abonten na sama mo hye hu bi da omo nyina wa abonten ho ntimo mo stadium ye kakra bi ye noso kakra bi ne gupo na chi o makete mako beni be ko abonten ba ma ka bofun ntimi no sense da tumpo boni mpa jama Ghana fon ba shini solo ko edi atire mu bi da abofun spirit for e lead wo say be a biensi
Ghana for much to. It's the kind of love I will check for show this time. I'm my blasters. I know that. Almost so many tickets. About Yantimania tickets are more. Almost Sanka, Omuka Musel, Komuko Tomadia. Omudi can catch on somebody by Brom. Yes, I said Ghana for a window and free Hankon. Abana sing or Cham or Mobile, and to move off at the fear. Cause a blaster born in tea. And a time associated tickets in a bono cost. Anderson, what was it? Take it. Little Mumpen and fool. Mumma from Yagi, it's a park and Saddle and Chawsino. Umunya could do any ticket. Kumukan and Tempane board the $10, $800. Intimate and easy. Got that time 150 games ribuana to $100 as far as February it was $66 $100 and $150 $66. Yeah, Colombia the crowd drew $4,000. Colombia the $4,000. Feel hono. Depending Ghana for the great you will mark a wow. Anka Anka did the bocosono. Cabajabo about for I work with verified suppliers who offer custom orders from one piece, logo color, packaging, samples in as fast as 7 days, full visibility into factory certifications and reviews, small batches, fast turnaround. Download the Alibaba.com app now. Go inside ho. Okay, abofun so about yes, go inside ho. It's dead no e kwoswa jamani koma abofun kwantiri to na say why is Uganda Ghana for great pay sufre. Komi nya be kan ho bia. Ka ba kwa nka pele za 2 penalty Ghana for nya for England no. Aso se ka dead nti no. Nka be na mo ye kakra bi. Yes. Ba na mo kasa so ayete. Edu we na mo to ya ndwom re fa ni say ya ndwom ya. Bibi besi na nyina na yete. Na wote wo we no me. No so. Hwe go ya ye she ete ene Croatia for di. Nya de de bi e sole ya. Ne tete kakra. Koma nko he Xavier na ameja mayo. Ya no na mo ha dwen wo ho. Yes. Yes, sole mo bia de ye ya sana mo ko cheke abeji go do so anya enyi. Ti ma se ne ke do so. Oh. Enti sese krade next game no Kansas the able bono ya ochine krade. Ochine chi krade na de krade dem krade ticket no ntimi ntobi. I was a man for herself frefre say eba. I want to say bebre anko bebre ntimi anko. E what the Colombia for no ombe do so do. Omo ye ticket ni na ombeto. So omo the craze can ombeto ye ticket. No so Erin hands down what dey for Erin straight. Kojo nkasa level. Oh yes, win number first half na number 1 support. First half na 2 minutes straight. That can 0-0 say baby 2-0. But said na omusi hu ye ye game against England na Croatia games na ebowie ni nyina US na abrofo no hu omo hu ye say ye team ne ye betima koyanim ana omo say ye normal team. Okay, one say Blasters ya did that one from ACM time on never time no. Enti abrofo go show Blasters I dey Blasters omo say abrofo no mu bobo ana omo ne edin. A horse besi na me no kese na ye nkofo yi bi so players ni na ni medi agro. How omo si international omo si bobo no fa omo buy dey ma na omo ayo so na na ha dwene. Cause sa team sa se na ekoyi e ba omontene Kenya nka na kore. Ghana ni bia ba mbui. O we dey say be free muntem. Ni wi aso no Ghana for appearance ye hwe the team e bi na sinu ye hwe me no ntantan we nko e ka comedy e ka ma bi eso me so yakopon e yi de umpia wante no ene na me kese o titine ma na twam ti first o de abedi mutam ne esi mutam no company nyi ene de also let's accept it and support the boys to me the only person make say boys we bo wo akwanim ana we nya ho de e fe be bi yakopon de mai boys no ben omo no unso mo ye serious omo ni abre some person mo come nim the queen boys no na nipa akwa fa say o tete Ghana na ro we Jordan see Ghana for isi anu si concert this time no na so no hu say won titwi ni sent won fi obi a o mi to nyina afu ene jeff president kasas papa boy ye be sa 3 match we no first group no 2 win 1 draw Ghana qualify. Tell me say Ghana fan qualify and free stage one major me. The kind I will divorce my kind of wow. And my and the BBC ni na no kan wase. Kojo. O boy re jano. Debi. Na
na football na do yere koto so I'm telling you there's so be hu say Ghana you be qualify from stage we akọ next stage as qualify next stage akọ you be akọduru 16 8-16 mbako eso nyankopɔ sa ba mu a wan kantima Ghana ne Argentina ebo fana Messi about so Messi aba no so but yenim wujumadi a wudi wa Ghana ye Ghana for the yenim move ne kakra e de call ye jafara so move to abroad we are a World Cup in yes countries different countries omo ho baby bia wo call ye na wa dress akokora wa dress wo nante danda ho sana na omusi hu okay me plan say boy ye koi Ghana for de ma ya support Black Stars afi be free Ghana akwa abrofum akwa Black Stars then me ya medem so okay then I'll create say me pam Ghana entima Black Stars colors no edem o plan free chroma plan ama me pam yin e she bag mi e de hu shu nyina ka ho e fa kesi ni ka ho be second one de nkudu obuchi ho na ko pe me mantuma e se we akodi a second match no se me critic be so ko pe me mantuma e to your boy nyina be dem sonko o dress mu so won nante ba e po kana foko won ga o mu nyin se kojo e na make up no she say obi ato na abofo no pictures be see last match we took picture more than 10,000 in my stadium but I feel it nya pon na Ghana for bay ni na la enkudi abofo na me just say we took picture more than 3 or 4 hours some ko hotel pictures nko yes come ready say be pia montene ukwa say me nko yen ko hu donti Ghana for donti na we pa won say we see ya ho no e ma o ye different of course Emma obi ehun ohun se woni yes one dress normal debi normal na Ghana de abocho de na akokora lem o mu se make up ya me bre panan so o man Ghana ho donti wa na o ye make up no me na ye ma de bi ni nyini bi wa nya obi a ma na nye wa na o ye wa de kene ba ma 8 years or 7 years e ba nyina me na me make up obi a nya o make up 7 years ago first bi na ye na gina na ye ma Jude ana bi sua ye ifro ko me ma de because to me hu mi adu ade ye bibia na o de ahwesi wanim na o se na wo ye na we de na wa ye o se yes so mo baba ni we guru bi atimi yo no anam ti me be sua ma me nya hwe na phone kwa me nya hwe phone sei me ko na pa so mo yi film bag ni mu o mo se emphasis se bag man fa se kuta me o mo yi film ti me ko de no na o scissors na de properly ti bi phone se hwe manu si a na me de adu na ye akama ha na se abocha na yi da ayya bedua na ma ye de nyina twa wi an ma de pens black na manim na ma dark na se de akokora wani na wani ma hyehye no ma dark ne sa kites ne ma nya no fi na se ka me hye me se no krobo ka ho nka de kites for fast e twintwini bi kana ka asa hye oh god na se nya mu no ni kra bofo na obi a hu bi yes hu Ghana Africa Ghana oh you guys try in England you know a tough match you no tough match money je stadium oh god Ghana and England about draw no be England be say just when say a draw ko nyamia ka to dada ti Croatia no na ewe on be jisi da bi ye qualifier e sha Portugal ne hwa no omu ne da ba ti omu anda after mo direction ko mfa nyame de no so a ka Portugal ke be show nyesa ne ka ko e football ye be show we na do mo ah ye say Portugal say as Spain as Argentina I'm telling you Kenyi da Kenyi ni na so sali be si be Ghana be koyenim za ye be koyenim oh we ye be koyenim Ghana fo nyina ni agye se o ma hu se waba obi kura bi sa se na kwadwo wan call last match ne be last match ne ewo Kansas ye se kwan no wa na ticket in sensem no o me de ticket me de that time be available yeah so do nya o ticket ni na yeah ne mena o se me bagana so na mbehye Ghana fo sin plan na issue esi no onse nsu afa na ase amma rock ka mote wo hono eti science mo hu images ni bi ne me course wa kra na no Kenya ehwe especially in kwan koto na ebi ewu no mo yeyi wa fi nsu no nanso de be se na esi no du nyampe no amakwa menesi players ni wo so mo the statement by because because enye issue ya ka match nke bo ne free Saturday ya boy
I'm telling you Kagana Bentani and you ever have same poker and son and Kaya others ma me miss a quick one big mumu say ade na esie na ma saa ye match we no vim na ba from kakra. Oh no. I had dreamed there, but I'm not too sure. Sir. When you sure say ama any players na make can. Ghana kasa. On say the media speaks no. The entire ususu say Niema is slow. They say ideally in Ghana and Colombia, and even the politician will be talking about Ghana Black Stars. In Kenya, no more politics, no sorry Black Stars program. Bia no yeah or can Black Stars and some kakra. Now, sa conversation they more check because conversation na kwa kuchina Niema na ACC ni even we check your social media so no so. Inka ideally inka Black Stars na be trend this art so say be Colombia we but say no. Accra flat Nissan man no a techie shine big Accra from the game but I'm just assuming say players na die so mo sha arewo na wo krom ha ni nyina beba fa beba no very anu na yankopon atwa to issue asi dey be si amman mu no wona asmato mo ne beje win dey be manager yes win ne ba afa meji mani a wo tenche kwa ro then we feel some symptoms just we enjoy kakra it's win bigi bisa de obisa na me kodwenwi okoye waka bebre the see was stadium any there Ghanaian community no love and support for Black Stars was it just about World Cup no be apeto be hwebi and answer na your Black Stars nti and a match how you for you and about tournament no big fact the bia won mere ti sa mere we ye mere na Ghana fo nya de say this time Black Stars enyo idea manager pade o se bon ho ban eno se na de Ghana edi ne ko akiri to bia yen come say this time no we all come out and support Black Stars especially abochire for no to mu nyaje o madwuma ho eto nya bochi nya se beje adwuma to akohebo but this time we no ana magana fo abochire fo nya pie akohebo waka boye Black Stars fo nti ana se abambo si ba Ghana ha se boys yo mu nkwewe press yo nkofo mu we mu ni hwamu oh nnam ka honya ko baka makwa we ampie and pass boys nso ayade coach nso ayade coach no keeper no coach nso ayade ama enne no enije enni nipa duma ko shobeto obi anu no obi na gise ko bo ni bi eta Black Stars before be to kwam we say na okoto bi a campaign for support for the Black Stars wakwa bai wawie ana obeto ato no me beto so me be ko voter regime me ko tamale me ko wa on say abra nyankopom hu se Ghana edin kunim no me catch Hassan CEO Misambedu me na me ambassador ma mo okodwe na beje ka hyase eto Ghana nyina ne ka be si ko na no nyini se Ghana be qualified o da to me si ya be ne eno bi du me ne kasa yas kodwo wa ya de ampa o she me kuran dem body wura anti through Hassan's omo say main sponsor for FIFA World Cup no ana Ghana omo say sponsor Black Stars ti me die che me model wuro no ti be call 10 regions Streamers, if you are only going live on one platform, you are invisible to a large portion of your audience. Matthias. Yeah, fairness you. I'm on for the messages be but it be a controversial. Obi say Kofi Kenyatta njom no. Where we are? What else we baby? Kofi say me no. Kofi say. We are ha meche no. It's also honum. Walande ya meche no. E man fon pa meche. Beba one Kofi ko share ne de na ko wo kwa wan Kofi. Kofi let me tell the ticket no memben wo say we will jam chairman chimtwin belima ona kwa kamera na abofra chini no because any prayer we am muntimi kan empa mechew mo do Kofi David obi dia na original so obi afa wade e fa so chenyum no patapa bo wan kwana no me ko bo kwana but ma kese ba wia no obi kan wasem Kofi de ne wotu menu nya de ho de ne wotu fire na fire de so obi etimi ka fire Dabi ke wodi wa were sam ko say me frame kine be abetumi aja frame say ensu di ni bi patara ma lai e tripra ko wia no afimi de ni mu e da ba share ni mu fire empire ba eri boy Kofi won yo wia nwia na me mon kada pia won tenu nda oh metie ni mienu nyina pacho karake o wia na wia e fele nti one patapa de ni ntima wo de gina so aka we wan fa me de emba sa no me pacho we be yo mpa Kofi ma na frame de so ko jo unua no twasobet Ghana for the fans ni ntu we say we bia me eti no I'll make sure when that's a we na Kofi si Ghana meche no ala se imagine you know afa ana say mema na
ono ne ndwom na wa bra bo no obeji afa wa amre amre paiba libi ya hiti ama dai unsa nyon kia kasa na fire no ho kwa na do fire nti wa wi amedie no wo to dia de na fi first way ku fi da wase why ka bibi chira no America or support Ghana so de waba ko do fi kuma o ya say twena ba bedem ma pata no asagro ya pata pandi mo dia me na bi obi bia mai din okay kwajo ever wase akwa baso ye da se oba ya straight waba studio krans na wo kofi me da se wa dia am si shawo na mama na esi wase okay Dr. Lawson yeah Dr. Lawson one no kan ni Mabeki ken you moving akofo ye bom pese Ghana for me and support moving this name page e ma mpi go fie che wa nka juma na sori bi ma you take camera amana ba yeduma me ho ni chewa yes yeah chewa nya kwa obeba opa ejuma na kuma so na so ejuma na kofom obedu awanhwe ya mo atase enti no nti omo no hwa nyina wo gidie se senka yeyi a yes nkomo nyina betima ba yes abeboa cause papa ejuma buwe mu no wo twa nyina na se mo energy se mo ahode bi o ema nwene time ma wu ya ni je wa kuma mu se ama time wu nyini re ama ba nipa bebre hu ya mame na ebi mu se adan omo hu na che ase wo nyin kakra eyenyin ba so bibi ya okay okay ana wa nurse so oye nurse ni oje awo ebo pane bibia chewa yes professional ba wo pane ye je awo wo pane o tumi je awo awo America hefa was Worcester. Okay. Ana wasere. There be some bisa ya me one because me nim se wako nursing school. Abuchire. I said 2-3 years old. What me your course so yeah. Okay. Onzentino nyamisha ya mame. Teka yeka tisi yoga na nyina nyaadwo bako. No nursing dada no yi for now. No muntu ni once nka ho. Ne mpegya dwuma no. The only TV station e wa komapa adwempa. Emma Ghana movie industry e Lawson TV. Loss you knew omu you movie sana moto ba other stage back we say UTV 18 movie am try no the hero movie album no 20 movies okay station bia me from station bia 18 me say no me de be ma loss asha ye ni chire Evans Kobina say okoka aye Twene Jonas na ewi a Twene hwehwe no wanhu na wadwane Times Square hona woko gina ya na wo ka Twene asem no woni dwane nya emra Twene Jonas eba Times Square na wo free wo wadwane pacha oboa ene say Times Square hana meda Ruin Hotel a day 50 a day 15,000 10,000 5,000 hana meda twumbali maso da ho hana kitchen na efiri fie no be video honom hana mesmeti hana meda but oba na wadwane me gira honom 3 days akọ life wa ama me ko yeko fili okọ he ball no ala obesi akiri na say that's what train wama ahona mdo o se oba life oba o se ma ya meko gi 2 minutes me na 2 minutes ma do Times Square hono ma twen sa wama wi me kama yiri say na ka ba fra ba tie mi no ko police mi so de meka fesio Twene da was obi atwene obi encha ne kwadwo nkasa ye bedo ase kwadwo afa no oba bedu ye nuanu bebre so nyame ya de men chom nyina so be ba be kan wona bia so ye kama obekoso high sense adwuma no obiguso aye high sense adwuma ne more mfi so chase o Ghana nyina oto ba bia nsa na woko ye no samfa ba bia oye makeup no pie no lense no na bia se ene Ghana nyina trendy e first day bakubia me hu yense no omunya maame ana na woni re enam street no mo bana abroni ba ko tene hwe ne sa se na ezo mu na mu ambulance e what ta yesi obi be for ambulance si ya no o gine nkokora fon ho mo esa dwene nkora ho ntine ma me nwa dabo so ba fu fi se o 8 10 years bi nti wi asika wi aso woni so de wo height no be edit dabo so koduru to bia ni nso ne wo won ta fa na sa ya FIFA World Cup trophy no and a dinosaur yes no mo say the adorable kid from Ghana ni chine dai akono free Ghana you know when you also don't tell us no ni say o say akwa flow no one fi na bi to see court kwa makwa no raho enti omu ala sa akwa bi afro so ye de wotimi je ne so ti wonu so sa na so jita bi se were wo wanyini just na ujina wan ka ba ka je wanyini
bro the sound so I Nyankopɔn adom o fa me fa nyame aboan say nyina aboma me no say kojuba ya ba ye ni bedi nkomo because ya ya ejuma moya de ba ko ti Ghana ni mama ni padom ni nyina ani je Ghana for no ankasa omo ho no because of adwuma nti obi okra wonya kwan PP bo mo hu no mo ni je omo hu ma no mo ni age moya de yo double John no John Terry no on ya so say nyamesha no ya de nyamesha bo mo ni press na how we sabo press ndi no you love it say there be say me allow no oh ya ono be freo eno waka Ghana form one na ono say at least ball no vision so ope boss tin Ghana hwe ban no hwe na sports minister mo hwe na akra no omo support no ya because we good we ni ball mo so na we ni bibia yes Kojo oya de we are pay from Kojo cancer say abana mwa ya double na ne dwumadi odi wo football mo no enkonanim Kojo beda wase ye da se pa say obedu ya ofa hands na okofi ko ho me kakra na wabre koda kakra me da se eno aye Kojo cancer le win ema renfi ewo aye US o ye never be pray enso ewo ho ya double no obedu a bibia enso ebe kama eno e de tie no yemfa no nsuo